ga ekipa, dobrodošli u vlog Day 2. Danas nas je malo više, kiša pada konstantno, naravno ćemo biti mokri ko krave. Ali šta je tu je ono, samo gas i samo jako. KTM radi ko urica i to je najbitnije. Ej, jer mi radi kamera, dobro. Ajmo sam sa paljba. Odi druga, ićeš sigurno, sigurno. Je mi mutna? Nije. Eto ga, u biti ovo je najveći problem svima. Aj sklizni dole, vinje. Ajmo gas! Aj jebot! Da probamo 250. Oj jebat! Moj Sandi, malo gasa! Gledaj sad kad 250 zaori. Evo ga. Bravo. Dobar je 250 čiča, dobar. Evo ga Frane, evo ga Frane! Ajmo Frane! Do Frane! Ujebat! Do Frane! Miki moj, za sve rješenje u životu je nuru, ako ti ne ide daj gas. Ide čiča! Ide i Dado! Linija. Ajmo sam sa druga, ja ću iz druga. Ne znam kako je tebi.
KTM tuče blokadu. Ta guma nije dobra, ne. Taj guma dobra. Daj nova bi šlo lepo. Jebe ti boga. To, Frane! Da, Aldi, ne drž taj gas. A ne mogu ga me baca jeb... Pa drž ga, pa sjedi naprijed. Baci ti njega. Baš. Baci ga dole, jevo. Idemo! Bravo! Da! Moj Samsa! Ajmo Sandi, dropaj! Ujebać! Tamo odi, desno. Ujebo! Frane, si dobar, Frane!